Sikhumbula kuphakameni nanda 88.4 FM uhlelo lwakho lomlaleli oluthanda kakhulu luba njalo ngamasabatha kusukela ngo4 ekseni kuya ku6 umhla ka6 ke namhlanje kuDisember 2025 isabatha lokuqala enyangeni yesikhumbuzo senkosi ilanga ngingahambi ke ngedwa ngihamba naye umfundisi uJS Mhlongo umshumayeli uSpisa akabuyi ngiyathemba inkosi mayivumile ngesabatha ezayo sizoba nayo phinde wathathwa yenye indlela kubhizi unyaka uyaphela unyaka wamaRoma uyaphela ibhizi ithanda ukubaningi sicela ubingelele mfundisi ke sibingelele kubo bonke abalalele sithi mini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Amen. Khumbula emlaleli sikhona lapha ku WhatsApp 0687649969 0687649969 ngesabatha edlule sikhulume kakhulu sakhuluma nangokudla inkosi ilanga ngaze ngasho ngathi noma Madumo ekangitshela ethi inkosi ilanga yabafundisa kakhulu ngokudla ukuthi yini kufanele bayidle yini kufanele bangayidli ibaluleke kabi leyo nto ngoba enye into abantu bake bangazi ukuthi lo mthetho lo uNkulunkulu awubekela uAdam noEva nasensimini yaseEden wathi dlani lokhu ningakudli lokhu wayengawubekeli ukuthi uzosiza yena wayewubekela ukuthi uzosiza thina makuthiwa singakudla ukuthi asidle ukuthi leyo nto isuke yenzela ukuthi thina singaguli thina sihlambuluke kungabi khona izinto ezigcina seyivala umoya kaNkuluNkulu ikithi singasakwazi ukuxhumana naye ngendlela ngoba sesigcwele yonke into le evimbayo umoya kaNkuluNkulu mfundisi singena singenile manje kule nyanga le kaDisemba isonto lokuqala leni ngiyacabanga ukuthi lokho sincenge njalo nenyanga ivele isheshe ipheleke sike sithi kungapheli kona awu ake sibingelele futhi sizongena odabeni olusemqoka kakhulu namhlanje ngicabanga ukuthi kukhulunywa ngenkosi ilanga sizozama ukubheka kumenyezelwa kokufika kwakhe bese sikhuluma ngokufika kwakhe sefikileke bese singene eziprofetweni azenza esefikile eqondene nalesikhathi mhlawumbe bese singena nasemsebenzini ayenza kuningi kuprofetiwe ngokufika kwakhe ukuthi uzofika kanjani engakafiki indlovu kwaprofetwa noma futhi esekhona umprofeti wakhuluma ngokuthi kuzahloboni lomuntu lokhu ke sikuthola esihlabelweni esi218 asiqamba ngo1934 emzini wasegospel esithizani wemazulu siyibonile inkosi yethu sivela thina kwelizalo siyibonile inkosi yethu esihlabelelo lesiqanjwe babamkhulu ngo1934 usethi ke siyanimema wemazulu sinimemela inkosi yethu sivela thina kwelizayo siyibonile inkosi yethu khona ufuna sikuqaphele la akazi ukuthi wemazulu siyibonile inkosi yenu uthi yethu uyayifaka naye uthi inkosi yakhe le uthi ke lapha kuverse lesithathu yinhle kangaka wemazulu siyibonile inkosi yethu thina sivela khona kwelizayo siyibonile inkosi yethu okunye okuvelayo la ukuthi lenkosi akhuluma ngayo akayibonanga emhlabeni uyibone kwelizayo uyibone kwelizayo usethi thokozani weManazaretha siyibonile inkosi yethu imbali ngezinhlobo zayo ikhanyi kanje ngayo kholwane wemazulu ngathi thina sodwa sivela kwelizayo siyiboni njalo kuyavela kwelizayo lo muntu akhuluma ngaye ozayo
ukhuluma ngomuntu obonakala kwelizayo uthi ke lapha indimeni yesihlanu amehlo kaphathelani ngabe saniphathela yinhle ngaka inkosi yethu weMazuluzana lesihlabelelo usiqamba emveni kokuthi wahamba ngelinye ilanga elinda ebona ukuthi sesikhona isimemezelo sokuthi namhlanje noma ngelanga elimbe siza kumema sikumemelela waqhamuka khona ezulwini wase yalinda ukuthi lo msebenzi ongaka othe anguqale uyosala nobani mawusuthi ngelinye ilanga ngizohamba ngiye kwelizayo usiyakhonjiswa ke lento inkosi imfica akekho uma ifika ivakashile imfica akekho uyambuza bonke abantu abakhona ekuphakameni abamazi ukuthi umaphi hayi ke mebengamazi ukuthi umaphi yabe seqala ke ahambe umfuna engazi na ukuthi lokumfuna sokuyikona okukhombisa ukuthi uyena lokukhulunywa ngaye wamfuna ngaze wamthola ebhekunqola kodwa engakafiki uNkulunkulu uyafika ululeka ubhombela isitimela samampondo uthi lo mfana uzozalwa ngiyaxolisa ukuthi ngithi lo mfana kodwa amazwi ashoyo noma lengane ezozalwa unkosikazi wakho wesithathu ungayifundisi imkhuba yezingane zasemhlabeni ngoba iyona umuntu ngicabanga ukuthi ke waqala ubhombela ukubona ukuthi uhlobo oluthile lwengane lolulisayo uyafundiswa futhi ukuthi mefika ngosuku lokuqala efika ngalo uboyithatha uyibhabhadisa emfuleni ingagezwa ababelethisi mhlambe wabo umuntu wokuqala noma ukugcina kuzokube manje owathi efika ngamaminishana amancane efikile emhlabeni wathathwa wayobhabhadiswa kwakusebusika kuJuly futhi kusezweni elimakhaza kakhulu ezweni lasentabazwe mayixoxa exoxela yena uthi wafika ubaba mkhulu amanzi omile eyitshe uthi wafika wathatha itshe wawashaya amanzi ukuhlakaza iice uthi ke mase lihlakazile iice uthi ngambona ukuthi uyasaba ushaya uvalo uthi kwathi ngimhleke ngase ngibona ukuthi mangimhleke uzobona ukuthi ngubani simangaliso somuntu kuthiwa wamfaka ke phakathi indlela aprofethwe ngayo ukuza kwakhe nezinto ezenzekile esefikile ukufika wakhe lokho uma eseqala ke noma esephakathi kumaNazaretha khona ubufakazi abenzile obuqondene nalesikhathi esikusona sokuhlukana sencithakalo ukhulumile ngencithakalo incithakalo ke ilokuhlukana okukhona amanye amazwi akhe athi uNkulunkulu usekunqobile noma ubuNazaretha sebunqobile ngaphandle kodwa isithe esikhulu sobuNazaretha sesingaphakathi sesigqoka ingubo emhlophe lento ke ifakazelwa amanye amazwi kwezinye zezincwadi zeBhayibheli etholakala lapho kwabaseGalatia Galatia 1 ngizofunda u4 u9 no10 4 u9 no10 kule ncwadi yaseGalatia ngoba uthi
isitha sesingaphakathi sigqoke ingubo emhlophe lencwadi ke ikhuluma ngesitha ukuthi singena kanjani enkonzweni yaseGalatia njengoba sangena ebuNazarethini. Ithi ke lencwadi kwaba ngenxa yabazalwane bamanga abangeniswa ngasese abangena ngokunyenya beza kuhlola ukukhuleka kwethu esinako kuKristu ukuze basenze igcila. Ngani umezwakala lento. Kepha kwaba ngenxa yabazalwane bamanga abangeniswa ngasese abangena ngokunyenya beza kuhlola ukukhuleka kwethu esinako kuKristu ukuze basenze igcila. Ithi inkosi isithe esikhulu sesingaphakathi. Imithetho kaShembe ayikaze imgcilaza umuntu ngoba kuyimithetho yasezulwini. Kodwa abathe befika abangena ngokunyenya base besibuyisela emasikweni abantu. Kwase kuba khona iminikelo la kuthiwa khona hayi uza nezimbuzi eziwu6. uShembe bethe utiki ebethe uzukwa. Ilona hlobo ke labantu ukukhulunywa ngalo la abazosenza igcila. Uthi njengalokho sesishilo ngisaphinda nakaloku ngithi uma umuntu enishumayeza ivangeli eliphambene nalele nanamukelo makabe ngoqala kusiwe isho njalo inkosi yasekuphakameni. Ithi ningayishintshi lento ningavumi. Ithi noma ngehla ingilozi ezulwini ithi siqhamuka kuShembe uthi akuphuza utshwala ithi ningavumi. Noma ithi yenzana utshwala ningavumi. Kodwa namhlanje sebekhona abangene ngokunyenya bafike bathi akulona icala ukwenza utshwala bavuma abantu. Lapha ke kutheni ithi lencwadi ngokuba manje ngizincengela kubantu noma uNkulunkulu kukho ngifuna ukuzikholekisa kubantu yini. Uma bengisazikholekisa kubantu kungabe angisiyo inceke kaNkulunkulu. Uthi ke leli qiniseko ngilikhulumayo angifuna ukuyikholekisa kunini ukuthi ningikholwe. Uthi kodwa ukwashiwo uNkulunkulu ukuthi kugcineni ngiziyanamathela kukona. Uthi nikugcine njengoba kunjalo. Khona intshumayelo ke ayenza ngelinye ilanga ekhuluma ngendaba yaseWales. Ngithe isiprofeti esinyasenzayo esokuhlukana ebandleni wakhuluma ngokuhlukana. Namhlanje ke lokuhlukana esikwenza isibusiso osokuyilona lowo ethi cha wathi thina esiyithina wathi thina abeyiqiniso. Enjalo indaba namhlanje. Khona abathi thina abeyiqiniso. Kodwa into ayishoyo ngesiprofeto sakhe uthi lo muzi usawuza ukuchitheka. Uthi kodwa kuyohamba kuhambe ubuhlangane. Uthi ke ngoba nizawumelana nami. Ikhona ke incwadi ekhuluma ngalokuhlukana futhi ekhona ekhuluma ngokuzesehlela. Incwadi kaLeviticus 26 singayifunda suka ku21 sijombe size siyofika ku42. Ithi uma nihamba niphambene nami ningalaleli ngiyakubuye nginehlisela izinhlupheko ziphindwe kasikhombisa njengezono zenu. Ngiyakuthuma phakathi kwenizilo zasendle eziyakunaphuka abantwana benu zibulale izinkomo zenu zinciphise izindlela zenu zibe yihlane. Abantu ke abaningi balindele ukubona izile ihamba ngeinyawo zozine. Balindele ukubona izilo ezizilwane. La mulalisisa
is umzekeliso lo noma umfanekiso. Umfanekiso osuwenzeka njengamanje ebatwana abalalele kukhulunywa ngendaba ka16 days ukulindela ukuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Ababalwa amadoda kukhulunywa ngokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane. Iqale nini lento okuhlukunyezwa kwabantu? Yini imbangela yayo? Isukaphi? Uprofetile yena ubaba ilanga ngayo. Uthi ezulwini soliphelile udaka lokwenza abantu. Ngenye indlela abantu abazozalwa abasezoba abantu. Sebezoba nenhliziyo ezilo. Ingane izovukela unina. Mfundisi wavela wakhuluma indaba ngathi ngithatha incwadi yahlala kuyona. Yeah. Intshumayelo zenkosi lami. Yebo. Futhi ngiphethe le uvolume 1. Yes. Isihloko sale ndaba othi ngibone ukuthi sithini. Intshumayelo uShembe wayehamba noNkulunkulu 29 January 1966. Lapha ku13 ithi uShembe ufike kulelizwe sekucishe konakala. Ukuba kafikanga ngabe mhlawumbe akusaziwa into enhle nembi. Ngabe zonke izinto ezinhle nokubulala umuntu ngabe kuhle, nokweba ngabe kuhle, nokudlwengula ngabe kuhle, ngoba amakhosi amhlophe asehlulekile ukuphatha abantu. Nomthetho awasenawo. Bonke abantu abakhula ngaphansi kwawo bavama ukuba izigebengu. Nabantwana babo baba izigebengu. Baze babe ngcono labo abangayanga esikoleni. Kusesephakameni kuphela lapho kusenabantu abesabayo ukwenza okubi. Cabanga inkosi ayikhuluma ngo1966. Yeah. Izwe lasengcono. Ongakafiki lo 94 ovele wasifikela nento esingayazi ke nathi sabothi hawu. Kade sikhuluma nje la khona manje ukuthi kwathi wangisho ingane akufanele isebenze na 15 years. Kodwa sakhula thina kunezikulu pass. Kuthi makwa holiday usebenza mayithi uShembe ekupheleni kwalomthandazo uthi abathi igejule mzophila ka wayifundisa ukusebenza wathi hayi ngingasetshela manje nakho ke la kuthiwa hayi kwamthetho lo sekuthi ukhona usathi sho ngoba kwabona laba abathi baphethe nabo bayigebengu inzalo yabo iyigebengu konke kuyigebengu uthi kuba uShembe akafika shuthi ngamanye amazwi mangase sibuyele impela sihlale sisi ukuthi uShembe wathini kungangcono. Yeah. Ithi ke lencwadi ngiyakuthuma phakathi kwenizilo zasendle. Uyithuma inhliziyweni zethu. Abantu banenhliziyo ezilo. Badwengulana bodwa. Ukhulumile uShembe uthi udaka lokwakha abantu alisekho. Namhlanje na ke umbuzo omunye. Kuthiwa siyathandaza sithandazela u16 days. Umbuzo isimngaki iminyaka iqalile le16 days. Ngikhumbule indaba ixoxwa omunye yonkosikazi owaye enkonzweni njalo afike late isonto selingenile. Mefika late ngelila ngiyambuza umfundisi. Yini le dala njalo wena ufike late esontweni uthi cha mase ngiphuma eminyango kunolwembo oluvele linamathele emehlweni kuyaye kufanele ngifake amanzi ke ngibuyele emumva ngiqale phansi ngisula ubuso ukuze ngisula ubuso ngoba ngizwe ngigqokile kusho lo muntu kufanele aqale phansi akhumule siyahamba njalo isikhathi wenzela ukugeza lolu lwembo lisemehlweni. Kuthiwa egcineni uyabuza lo mfundisi ukuthi kambe ulwembu lwenziwa yini. Lo mbuzo kufanele sibuze wona. Kambe lokonakala lezilo lezingane zethu eziphenduka izilo kwenziwa yini?
luphelile udaka lokwakha abantu udaka olukhona lakha abantu abanenhliziyo yezilo ngokona kwethu ithi ke incwadi yeSabatha uma ulalela imfundiso zabazali bakho kunya nentombazane la uyawubusiswa eganeni kwakho nenzalo yomzimba wakho iyawubusiswa umbuzo ke zizozalwa kanjani izingane ezolalela uma inzalo yomzimba imvamisa isiqhamuka ngaphandle komshado ngoba kuthiwa uyobusiswa eganeni kwakho uqala ubusiswa eganeni ngesikhathi ubusiswa eganeni kusuke kulungisa insimu la kuzomila khona ingane manje na ke uma insimu la kuzomila khona ingane yonakele ingane ezomila lapho izozalwa ingenasibusiso isizokwazi yena ukuzala abantu abanesibusiso kuzozalwa abantu abayizilo manje uthi ke udaka lokwakha abantu soliphelile ezulwini usho njalo uma kuphela udaka lokwakha abantu obani kambe abaphethe udaka lokwakha abantu amadoda uma ezala izingane engahloniphi ingoba bona qobo lwabo baqale kuqala abahlushwa inkanuko bangalalela umthetho kaNkuluNkulu othi ganwana ukuze nizale izingane ezinesibusiso kwase kuzalwa izingane ngaphandle kwesibusiso zazalwa ke manje zinenhliziyo eyodwa inhliziyo yesilo inhliziyo yongamthanda omunye umuntu iprofetile ngaNkosi uthi ke lo mama lo mfundisi kambe ulwembu lo okhuluma ngalo mhlambe ufuna siyibuke nathi sibuze njengalo mama isimnika iminyaka kukhulunywa ngalo 16 days kukhona ushintsho kunoma ngabe ushintsho kuqhubekela phambili kungabe kuqale nini lokhu kokuthi abantu babe nezinhliziyo zongenza eyingenalithando babe nenhliziyo yesilo inhliziyo yabo igcwale ukuthanda ukubulala phelele uthando babe zilwane kuqale nini kwenziwe yini udaka lokwakha abantu soliphelile luqedwe inkanuko amadoda uNkulunkulu awanike ukuthi akha abantu amshiyile uNkulunkulu ayisekhanuko kwenyama kanti uNkulunkulu wayefuna amadoda abe nomoya wayefuna amadoda inhliziyo zawo zifane nokwakhiwa kweorange iorange mubhekisisa linama layers abalela ku3 noma 4 khona ukuqala umuthi mubona ubaba wekhaya ubale kude nje ubona iorange linamanzi aphuma kulona axhophayo agadi inyoni ukuthi mele ngakavuthwa mebethi wathinte iorange kuphume lamanzi chopheke emehlweni bese yahlehla ngike ngakhuluma umfundisi ngeSabatha edlule iyo le iyodaka njalo ningasekho nabantu bephenduka izilwane ngithi sike zabona umhlola kule minyakana nje embalo edlule kwaqala kwafika inyama yengwenya into esasingazi ukuthi yadle yagcwala yonke imigaqo labantu hey kodwa nayo inyama yengwenya hawu sengiqale nini ukudla ingwenya manje nini hayi mnandi hayi ukuthi abantu bazoyeka kanjani ukuba yilwane uma sebedla ngisho ingwenya ngoba yathi inkosi uma umoya wengwenya uba nenhliziyo embi noma unomoya ungenomoya webhubesi uba nenhliziyo embi izilwane lezi ezibulala abantu izilwane lezi ezidla umuntu nawe uzohlala ucabanga ukudla umuntu nje ukwenza into embi komunye umuntu ngaphela izilwane ehlala icabanga ukwenza into embi kumuntu
manje kuningi konakela ngiyacabanga nje nabanye abanazarete akayidli inyama yengwenye ngoba phela awasaxushwa Axushwa. yeah Ithikele incwadi imiqhubeka. Izinto ezenzeka zonke lezi. Eyikhuzela inkosi. Ukulobola ikhulumile ngakho. Ukwehlisa kwelobolo. Ithikele incwadi engiyifundayo. Ithi nxa ngaphula uzime wesinkwa. Abesifazana abayishumi bakupheka isinkwa sakho eziko linye. Babuyise isinkwa senu ngesisindo niyakudla ningasuthi. Namhlanje abantu besifazane kwakufanele bahlale ekhaya. Bondo amadoda nabo sebayaphuma bobusisiso. Bofuna isinkwa. Kodwa khona kunjalo imali yokondla umndeni ayaneli. Sokusebenza wonke umuntu wesifazane nowesilisa. Yeah. Nohulumeni afaka imali ngaphezulu. Yeah. Ithi ke milandela ku27. Ithi uma ningangilaleli nazo zonke lezi zinto kodwa nihamba niphambene nami. Niyakudla inyama yamadodana enu nenyama yamadodakazi enu niyakuyidla. Elapho la ithi inkosi khona yehlisana ilobolo. Ukudla inyama yendodakazi yakho ukubiza kakhulu ngelobolo inkosi yalikhuzayo. Lenkosi esiyikhumbulayo namhlanje. Ithi ke ngiyakulenza ize libe incithakalo. Izithazene esihlala kulo ziyakumangala ngakho. Khona izwe liyakuthokoza ngamasabatha alo ngesikhathi lihlezi lichithekile. Nina nisekhona ezweni lezitha zenu. Khona izwe liyakuphumula lithokoze ngamasabatha alo. Bayakuvuma ububi babo nobubi bawoyise ngeziphambeko zabo abaphambeka ngazo kimi nokuthi njengokuba bahamba bephambene nami. Asikakakwenzi lokho namanje ukuvuma. Sithi siyathandaza. Kanti into esemqoka uma uxakekile ukuvuma isono ukuzuthethelela. Uthi ke ngiyakukhumbula isivumelwano sami noJakobe nesivumelwano sami noIsaka nesivumelwano sami noAbrahama ngiyakusikhumbula. Amazwi lawa atholakala encwadini engicabanga ukuthi esikhundleni saminyaka yonke sokuthi sithi silindile siyathandaza 16 days. Ake siyibuka ukuthi asonile neNkulunkulu inkosi la ngikhulumile ngalezi zinto. Kodwa namaNazaretha akezwanga. Akalalelanga. Alandela inhliziyo zawo. Namhlanje ngisho naluleka ngakho. La encwadini esihlabelelo kunendaba ethi ungayibheki nokuyibheka intombi eseyiganile omunye umuntu. Namhlanje sesitshintsha amagama ukuze kube khona intombi esiyithatha eseyiganile abanye abantu. Namhlanje imithetho ayibekiwe uShembe kakhulu ayibekela abagcotshwa ikhona la kule ncwadi yemngcwabo. La iluleka khona ukuthi umgcotshwa akayithathi intombi esiyake yagana omunye umuntu. Inadala ngayithathi. Akushiye ukuthi eshadile kuthiwa isike yagana omunye umuntu. Nombano iNazaretha amthatha umuntu osewagana umuntu. Kodwa namhlanje kuvumelekile kuumthetho ngoba siphambene noNkulunkulu. Uthi ke uma nimelene nami enye izinto edala kube nje. Namhlanje kunezingane zamaNazaretha. Kunamadoda amaNazaretha ahlele emajele ngokubulala. Nawo angene inhliziyo yesilo. Bakhona abahlele emajele bamaNazaretha. uShembe lulekile ngoba yasho ukuthi uma niphambene nami ngiyakwehlisa izilo lezilo kazi yokuba zilwane kodwa kuyoba umoya wesilo ungene einhlizweni zenu ningabe nisathandana bese niyabulalana. Amazwi awakhulume kakhulu lawo ngithe sobe singene
kweminye imisebenzi yakhe khona kade ngikukhumbula njalo engawubone wenza ngelinye ilanga emzini olapha eMlwandle umuzi wokuqala wabonakala wakhiwe ngesitini omuhle womuntu owayekhuthele kakhulu wetshale lonke uhlobo leyithele ikhona emhlabeni banana wawukhona umango wawukhona orange lali khona inantshi ayikho into ayingeke isithelo etshalile nehlathi lokuthi mefuna inkuni ayithola ehlathini lakhe mase ehamba emhlabeni inhliziyo yakhe yayisibuka izinto ezisele wabuya waze izintweni zakhe kwazanywa ukungenwa ngoba usehambile akusekho umuntu akanamndeni kwazanywa kakhulu ukungenwa kulomzi kodwa kwangangeneki kwahamba inkosi yayikhona eMlwandle ngaleso sikhathi yayisiyakhumbula ukuthi munye umuntu owazi ukulungisa izinto zabantu abangasekho emhlabeni yayisibiza inkosi yasekuphakameni baba akuze kulomuzi ngiyazi wena uzokunqoba konke okukhona phakathi kwalomuzi ngangikhona ngalolo suku uma ngingaphosisi kwaku 1965 sahamba saya khona lapho yafika khona inkosi nokhiye ovale kulo mnyango wangavuleki kodwa inkosi yafika ukhomba ukhiye wavuleka kuphuza inyosi bangena abantu zangathi inyela umuntu sibuka ngamehlo kwangenwa yaqala athi khanini ithele thezani ihlathi kwathezwa kwenziwa usekhona lo mzi namanje eminye imisebenzi esiyibonile eyenza kule insuku edlule ngeke ngakhuluma nothisha wethu wa Sunday School engixoxela udaba olwenzeka kuyena ngo1964 wayeqashiwe inkosi yasekuphakameni kwase kuzalweni kwakhe wetshele ukuthi wena ayukusebenza umlungu wena mfana wena uyosebenza la ekhaya inkosi nenkosi eyofika uyawusebenza kuyona yonakelelwa yona uthi kwahamba wabonda hayibo nemali eholwayo la incane kuthiwa ngiyosebenza ngiyokhanwa kanjani uthi wayesiyadotsha wayesiya lapha koGlenesh noma koRethile noma koDurban North wanyenya wahamba ufuna umsebenzi wafika waqashwa inkosi yambuza la ekuphakame nawo uphu njengezwi kuthola ukuthi bathi uhambile ofuna umsebenzi uxoxa isimanga ke senzakalayo uthi wathi ehleli eJardini ayisebenza kulona uthi wabona ngqongqoza umuntu angamazi uthi lo muntu wayesethi ngithunyiwe thunywe inkosi wena awu ngoba ngikwazi nje wena nasekuphakameni angaze ngikubone ungaze ngani ngoba mina ngaze ngibone ngihlale ekuphakameni mina wena uthunywe inkosi ubani ngoba ngikwazi uthi ayiqala ixoxeke le ndaba uthi inkosi ngitshelile nginika imali yathi muhle Red Hill othola ibhasi elinje uthi walichaza ibhasi uthi wathi leli bhasi liyohamba wathi liyothi malifika ezitolo uyokwehla uhamba ushone ngaka right ushone ngaka left uyofika isange elunamba bani uchaza into abathi utakaza ayibona uchaza la khona njengezwi imhlola yale ndoda ekhunjulayo namhlanje uthi lo ngiyambuza ke lo muntu utshela ubathi ngisebenza la uthi hayi shiya indaba ukuthi ngitshelwa ngisenza la uthi ngisho ibhasi engiyigibelile uthi ngitshela yena athi ugibela ibhasi ukuthi
izokuficela ethile okwehle stopini esiwukuthi uhambe kanje uyoficisa ngelukuthi uthi konke lokhu angikwazi kodwa ngitsheliwe ngaphandle ukuthi ngisuke uthi mase ngibuyele emuva futhi ungitshelile uthi ngothi mase ngibuyele emuva ngiyogibela lelo bhasi uthi wafika wangitshela kwathi inkosi yakufuna ethi buya uthi ngagqoka isidumo ngoba amabhasi ahamba ngekhathi uthi zathi masikhuphukela phezulu sathola lelo bhasi futhi uthi noma sesifika eRedhill imoto eyayizosibeka ekuphakameni kwafika kwaba ile moto futhi ayishilo uthi sihamba sasofika uthi ngase ngimangala kwakuhlobo luni lo muntu lolu olukwazi ukukhuluma ngento olungakaze luyibone uthi ke ngahlala uthi njengoba kuze kube manje angaze ngiphinde ngiyofuna umlungu ngoba ngalandwa uthi lo muntu ngamgcina ngalelo langa uthi angimathi washonaphi uthi futhi angimazi ngoba ngikaze ngize ngimbone ekuphakameni uthi zathi mesihlukana naye sesingene ekuphakameni uthi wanyamalala ngiphinda ngimbone uthi namanje angimazi lo muntu uthowaphi hey ngoba ngangakaze ngimbone ekuphakameni hayi ezinye zeyigameko ezenzekayo ngale ndoda yasezulwini ithi inkosi ilanga kuseyiyo le ntshumayelo mangicabanga ka 1966 ningakweyisi lokhu kuhamba kwenu leli lizwe lithi nina ningisawoti womhlaba Mateyu 5:13 lisho kini alisiwa amanga lingamaqiniso umuntu okonayo lokhu kuhamba kukaShembe ungusathani obonwa ngamehlo umuntu okonayo lokhu kukaShembe akungatshazi uma kuthiwa ngusathane ngoba uma konakala lokhu kuhamba sekukuphela kwento enhle emhlabeni akusebuye kube khona okuhle kubantu abamnyama njengoba vese kungasekho nje namhlanje kodwa uShembe uzamile ukuphemba umlilo uzamile ukuba awuvuse uSawoti ningcosana amaNazaretha emhlabeni kuthiwa ninguSawoti nje ngoba ningcosana anibaningi baningi abantu abamnyama kunani kodwa uma kwanda lokhu kuhamba kwenu kungase kuyole lonke lelizwe lase South Africa mhlawumbe neAfrika yonke imbali u5 o'clock manje siyabuya nanda 88.4 FM hlelo lwakho mlaleli sikhumbule kuphakameni WhatsApp 0687649969 0687649969 na Facebook lapha sikhumbule kuphakameni 1910-1976 ungakhohlwa ukuthi sikhona nakhona uzosithola live ku Facebook uzosithola live ku Facebook sikhumbule kuphakameni 1910-1976 uzokwazi ukuthi usithole lapho mfundisi asiqhubeke isikhathi sethu manje sithi 7 minutes past 5 o'clock sehoreni lokugcina ngesitaphune enye indaba eyenzeka endaweni yakaShangazi emzini waseNtsingweni ixoxwa indoda yakaJali kaShangazi la indwethu yeah endaweni yaseNtsingweni konkosi umuzi wenkosi eNtsingweni kaShangazi gcina kuthiwa sesibukweni kodwa kwakusesibukweni bese kuwumzi kwakuye kungenwe khona konkosi impela inkosi ke mayizodlula iyamukelwa ke ngesilwane benze njalo ke nabalapha eNtsingweni ngelinye ilanga inkosi ilanga ihamba nomhlangano iyaphezulu kwentaba inhlangakazi base beletha ke iduna elihle bezomukela inkosi bebefika nalo leli duna beliqhuba lifike lingami bazama ukulivimba lingami lihambe liqonde ngqo phambi kwenkosi ngiyacabanga ababethukile abantu inkomo mhlambe khona ezokwenza enkosini
mayifika ifikime phambi kwenkosi nenkosi ibuke nalenkomo ibuka inkosi abantu ababuka ubabona khona indaba exoxwayo la kulesilwane nomnikazi weyilwane kuthiwa kuthema icetha lapha inkomo yayisihamba ibuyela kulabo abayilethile yayisima njengokuthi bona bayigadile ethi inkosi sondelani yekeni lenkomo sebeyayeka usethi ke lenkomo izomangala ethi yona bisafisa ukukhipha umbala wayo isencane kakhulu ayikaze izukhipha umbala wayo ithi ke iyacela ukuthi ingabulawa yona ukuze ikhipha amankonyana afana nayo khuluma nomnikazi weyilwane ezinye zezinto azenzile zabonwa ngamehlo le ndaba ixoxa umpiyo baba umpiyo kaJali omfowabo kababa uJelastan bazalo uEfi unomasikisiki inyoni esindwa isila sayo yayisho njalo lezi ezayigiya phambi kwenkosi uma sokuphela imgidi phela babuye amakhosikazi ngesikhathi senkosi ilanga bese wabuka mase efika lapha esebusisiwe ebese egiye jabulela uJehova omavubela abakhokhela abadala maseke kodwa kwangekona lokugiya kwamanje kwakuba kuhle ngekona ukugiya kwangaphandle lokho sesikubuka kwakugiya ukubona kunoNkulunkulu phakathi kwangekona ukugiya kwamakhosikazi asemhlabeni wawubona ukugiya kwamakhosikazi anoNkulunkulu bese yabekwa ke lenkunzi kuthathwe enye ezofaka esikhundleni sayo bathi yaqala yana emhlola lenkunzi zazalwa zaningi inkomo ezifana nayo kusona sonke isigodi salapha kwaze kwawelela nangaphesheya kochili kwawelela kuyona yonke le yamizi lapha kuze kuyofika komkhukhuze kwazalwa lenkomo zanda idiphini inkomo ezifana nayo kodwa waqala kwaxaka ukuthi mike yalwa nenkomo yayingabisaphila leyo nkomo yayithi mihlangene nenye inkunzi yazi ukuthi noma kanjani izoyiphula amathambo yabisalwe nankunzi yayibulala hayi sizakwenza njani manje bahambe bayobika enkosini baba lenkunzi eyacela ungabulawa hayi sisifake emacaleni ayihlulwa inkunzi yayibulala kuthiwa yathi silwandla ezulwini uyabona ke le ifana nami mina ngihlulu wathitheka abantu tawo sathi sibika usizi inkosi yenza ihlaya elingelona ihlanga impela ushemba kahlulu kuthiwa ke emveni kokubika ke yaqala ke lenkunzi kwasekehle lokubulala kwayo sikhumbula leyo ndoda indoda okwathi ngelinye ilanga kusendlangakazi kufika umlungu akufani nesikhathi esikusona isikhathi esikusona esijabulela iningi ukuthi hayi sibaningi thina kodwa yona alijabulelanga iningi kufika umlungu ngiyakhumbula umbhede aya usebenzise wawugoqwa nje kuwensimbi kufika umlungu ufika ubona indawo ahleli kuyona enhlangakazi mhlambe kwakungo 63 noma 64 lo mbhede ngwazi ngoba impahla zenkosi ilanga zayihlala emzini wakithi ekubalekeni istretch phansi kwentaba kwakuyinto enjalo nje umlungu ukuthi umbhede ithi inkosi umlungu ufika uyabuza ukuthi hawu
abantu bebaningi kanje ulala empedeni onje ithi inkosi yasekuphakamene awu yini ngoba bakuthanda nje abakuthengeli ngayo uthi cha uthi kumuhle lekilala kuona awu muhle kanjani uthi ngicashile la uthi izinto ezicobezela umubu uyayithanda uthi mangihleli kokuhle noSathane uzawungena ngoba izinto ezicobezela uyayithanda usethi umlungu ke awu abantu baningi uyajabula uthi cha ngijabule hawu ujabule ngani baningi futhi bakuthanda uthi okudala ngingajabula ukuthi ngithunyiwe kubona ngithunywe ngizobafundisa indaba yasezulwini ngizobafundisa ukuthi bafunde bamukele imfundiso ukuze bafike ezulwini uthi okudala nginganami ukuthi njengoba bebaningi nje bangakanani abayizulwini ngoba uma kuzokwanda abangazokuya ezulwini imfundiso ngilethile yoba izeleze icala longafikwa bezulwini kuyoba yelami uthi ke ngihlushwa yiloko ukuthi njengoba bebaningi nje bangaka abayizulwini umlungu weseqala walalela ukuthi uhlobo luni lomuntu lolu olungajabuleli abantu baningi khathazekile ukuthi ngithunywa uNkulunkulu ukuthi labantu ngibafundisa indlela ezulwini kodwa mase bebaningi kanje ngikhathazekile ukuthi bangaka abazofika la ngithunywa ukuthi ngibayise khona lento ikhulumayo umfundisi uvela ukhuluma into kade ngiyibuka la intshumayelo ka24 July 1971 ithi inkosi lapha ku5 kule ndaba uSathane unjani thiwa indodana kaNkuluNkulu thiwa yayifana naye uJesu thiwa muhla kakhulu ebusweni uhlakaniphe kunawo wonke amadodana kaNkuluNkulu isithi isihloko salendaba inhliziyo embi inkulu indaba yakho na wathi uNkulu uSathane njengoba itshela umlungu inkosi ethi ayithanda into ezinhle naye muhle mawumbuka eqhamuka ngisho ukuthi ugqokile ugqoka kahle konke into zakhe nje uyacwebezela kodwa inkinga inhliziyo yimbi isho njalo July lo 1971 abantu uDecember manje niyabhunasa nihlukanisa izitokufela nenza yonke into uyabona nje umthando uShembe umthando uNazaretha ngeke kuhlule ukuthenga noma incwadi eyodwa ekhaya nazi intshumayelo sikhuluma inkosi langa manje uthenga nayo incwadi ayikho ngisho incwadi enezindaba ikaShembe kwakho noma ungake uyifunda wena uyithenga uyibeke endlini njengeBhayibheli ingane kusasa ziyosizakala kuyothi noma seyiphuma eceleni idonse lencwadi zithi awukasibheke yena ukuthi uShembe wayithini mhlambe kungasekho ingane zobe seyifunda la ukuthi hawu lo Shembe kababa lo Shembe kama lo Shembe kagogo kanti wayethi ake kusiyenzeni lento sibone ukuthi ngeke yini kulunga kanti ziphuma eceleni nje ingoba ziyazi indaba kaShembe ngoba kwawena uyazi ngoba kwala ukhona mhlambe kwamshumayela akayazi kwamkhokhela akayazi akantsheli sekukhunywa indaba zabantu kodwa mawunencwadi enamazwi enkosi ayosiza ngelinye ilanga ukhona noma ungasekho kukhona la enye indaba khona la ku19 cishe kwakuyinini la ngifuna ukubheka isihloko okuseyiyona le 24 July 1971 mase ku19 ithi inkosi ilanga le ithi unenhlanhla umuntu oyayabona ukuthi ngihlupheka kanjena nje kungenxa yezono zami omunye akaza ngabona uyayalibeke kwabanye abantu icala athi ngihlupheka kanjena nje kungenxa kaSibani bani nje ngenxa yalo wamuntu ukube akakhulumanga kanjena akakwenzanga lokhu ngabe angikho kulobu bugqili ngabe angikho kulolu sizi
kanti inhliziyo yakho ayimamukelanga uNkulunkulu ayikwamukelanga uNkulunkulu ayikupha khona wakuphikisa wakulahla wakudela wakwenza into encane wakubona ukuthi kuyalibazisa wabona ukuthi ozenzela khona wena kuhle kuzosheshisa kumnandi kuyakhazimula lokhu kwakho okwakufana nezinyosi sekuyababa awusazi ukuthi uzokunika bani lokhu uNkulunkulu owakunika khona sekukude nawe kodwa uma ucabanga uthi ngabanye abantu abakubeke kuleli banga elibi kanti cha inhliziyo yakho uma uyisola uma uphenduka ulunga uNkulunkulu usengakubeka endaweni enhle ilento ekade uyisho umfundisi yokuyisola yokuthi ikhona indawana esingayiboni ukuthi kunje sihambe singene zangomeni singena yonke indawo simelene noNkulunkulu manje usemelana nathi usilethela izinto esikhundleni sokuthi thina siyisole sikhomba yonke indawo esikhomba abantu abangasekho sikhomba abathakathi sikhomba yonke into sikhomba uzalo asibheke ukuthi khona athi uNkulunkulu angikwenze ngiyakwenza na lolu lwembu oluxhopha lonkosikazi azabelethe esontweni luqhamukaphi ubuza kanjalo umfundisi uthi kambe isource yolwembu yini usethi unkosikazi acabanga hayi isicabucabu oh manje nake kufuna kubulawa isicabucabu ukuze lingabikho ulwembu ezinye zeinsiza esinazo inhliziyo ethi isicabucabu konke lokho kusikhungethe kungenxa yokona kwethu isicabucabu sidalwe inhliziyo size sibe uthi ushambe lapha kumahlukana ndlela angazi noma uyiphethe yini angiphatha uthi cela kuNkulunkulu akho ugange phakathi kwakho nabaphilayo nabangasekho abamelana naye uthi kodwa uma nawe usumelana nami ngiyosebenzisa bona laba babi bakini manje uyothi wena kuthiwa uthi moya kulapha yakulomuntu obona athi ngibona abantu bakini abadala bawukuthi kanti uNkulunkulu usebenzisa bona uyasho lapha kumahlukana ndlela uthi ngiyonibuyisa ngabo uthi mase nona ngiyothumela bona laba abanenhliziyo ezimbi bakini ibona laba engiyobathuma kunina manje asibe sabheka ke thina ukuthi hawu ngize ngihlushwa abantu ekufanele ngaba ngibhekile mangaka ukuthi ngempela baba kithi abahle kwenze njani mangaka ukuthi babi balethwe yini angiphumanga yini endleleni kaShembe ngoba uyasho yena uthi hayi ngiyothuma bona kunini ngiyosebenzisa bona kunini manje iyoke le ndaba le kade ngiyifunda la ikhulunywa inkosi ethi umuntu kabheka khombele nale kanti inkinga ikuwena inkinga inhliziyo yakho asiyisoleni uyabona usakhuluma indaba yabantu abangasekho khona indaba engaxoxeki kahle usabe nokuyixoxa ngiyafisa uqhamuka umuntu ozoyixoxa ayazi kahle kodwa yenzeka yabangasekho indoda yalapha kwelakithi ibulala umuntu wakwelakithi futhi ngeke ngisho ukuthi yaphi indoda mayisimbulela umuntu isiyagwetshwa mayisigwetshiwe useyihlupha khona ejele la iboshwe khona uzoyiklinya wena wangishisa izingane zami lo nkosikazi bese yakhumbula ubaba kwami ubulela uSibanimani kodwa manje uyamhlupha uSibanimani kuthiwa isithi inkosi kulo nkosikazi mayefika ezobika namhlanje nje obuzobika olala komzini oseduze kwenhlangakazi lo nkosikazi walala kithi kaMhlongo ngeke ngisho le ukuthi uhathini ngoba abanye baphatheka kabi mengisho njalo
ukuthi kuthiwa inkosi yathi olala emzini oseduze kwenhlangazo owaziwayo ukuthi ezulwini mengisathi owaziwayo ezulwini ingoba indawo la wangena khona uShembe isuka ibhalwe ezulwini sihlale siyixoxa la ekaNomehlo nono inkobe umndeni wakaJokens ukuthi bayinaka indaba kaShembe namanje indlu wangena ilanga kuyona basayinakele ngoba mandiyanaka thina sinakanga nabelungu thina sinakanga wala lekhaya kwathi ngo12 kwamenyezwa nkosikazi wakosibanibani yamfuna inkosi ngo12 ebusuku wakhuphuka ebheke phezulu ifika ithi inkosi icala lizawungena lalo oboshiwe nofile lizongena ngesonto ngelanga lomgido wokhuphuka hayi lo nkosikazi ke akhuphukeke lo muntu uhlushwa umuntu ofile akahlushwa ukuthi uboshiwe jele uhlushwa umuntu owambulalayo akasathola ukuphumula kuthiwa wafika ke ngempela lo nkosikazi wahlala nalo beboshiwe nganoma wacelwa noma wayesephumile yini wafika wakhona kuhleliwe umgidi yagida lapha phezulu nangu lo nkosikazi uzobika indoda yakhe ehlushwa umuntu wafayo ngikhuluma ngento eyenzeka kwelakithi izwe kuthiwa wathezwakala lo muntu ohlushwe oshonile wesebona lo oshonile ithi inkosi yaye ngimbizile umbona ngamehlo enyama akaphuphi wafika wagudluka wamnika indawo yokuhlala phezu kwentaba inhlangakazi kuthi uyabuza inkosi lali khona ikhehlala kaNgcobo umshumayeli uNgcobo olapha phansi kwendlangakazi umshumayeli omdala kuthiwa iyabuza inkosi ithi manje uyafuna ngikukhombisa indawo ubuza kulo osashona kuthiwa lo wezithi indawo enjani khona indawo ngizokukhombisa yona enhle kuthiwa weseveza indawo zasezulwini angithi lo muntu ngenxa yokuthi uphatheke kabi ukuthi wabulawa yilo akuyeke ekhaya inhliziyo yakhe ihleli kulo muntu wambulalayo isimvalela indlela manje isivalelene inhliziyo yakho uma ungakhohlwa izinto zomhlaba noma usuhambile uyabuza emhlabeni ibona labantu abangena kubantu besebeba izangoma uthe bese mvulela lo ohambile emhlabeni abona umzo omuhle kuthiwa inkosi besiyambuza uthi hawu uyafuna ukuyohlala kulowa muzi njengoba nje usuhamba emhlabeni kuthiwa ithi lensizwa yakulesibongo engingasisho baba ngiyafisa ukuyohlala khona esithi inkosi wathi uvinjwe yini ukufika lapha athi angazi uvinjwe ukuthi enhlizweni yakho ulo ucabanga lo muntu ungemxolele lo uzungene kulwamzi uthi hawa noma uthi uxolelwa kangaki ngamxolela akubona ubuhle bomzi lo kuthiwa esethi ngiyamthethelela wesebuyela la iqhamuka khona ekade fike esenyameni lo osashona lathethwa icala laqedwa phezulu kwentaba inhlangakazi kuthiwa wahamba lo akaphindanga abuya lo ukuzoklinya lo oyembulela uyayibona ke indaba mfundisi esike siyenze la imndeni kakhulukazi ukuthi masekushona umNazaretha mhlawumbe ubulewe bese uthi umndeni uzokwenza komndeni bese uyambhila wenze yonke into le ukuthi akayibuyiselele ukuthi bayamvalela manje ukuthi akangayi ezulwini ngoba uNkulunkulu unayo indlela yakhe azodila naye nalomuntu ombulela kodwa uma nina nimbamba senimhluphekisa ngaphezulu kwalokho
enithi nina ukwenziwe lo muntu obeyisitha Yebo. njoba nina senimbuyisa manje nize mhlambe lo muntu hey umfundisi uloko abakhona kwaze uphathe ibhama kwaze uphathe mawusufu uyabhila unikeza umkhonto nezibhama kuthiwa khani uzobuya uzobaqeda ima uqala phansi ke manje uzokwenza umbulalo wenziwa yonke into ongakazi ube yiyona esikhundleni sokungena ekhaya izulu esikhundleni sokuthi uthandazela ukuthi awu uhambe kaBhlungu hayi uNkulunkulu uyena oseyobheka ngayo kodwa kusetshenzela ukuthi umphefumulo walona ke uthola ukuthokoza ngoba siyakhala la emhlabeni ukhona indaba ngilo ngifundile intshumayelo zenkosi langa naye lencwadi engithi man bonus awukube nayo nje ekhaya ungaloku uzwa sithi ngathi amazwi enkosi lawa iwashile yes ihlala ikhona incwadi iyona into oyishiye yifa lele inganeni ukuthi noma seyiphuma eceleni kodwa amazwi kaShemba yohlala khona ekhaya 35 lo kwaku 19 bani lentshumayelo ngizoyithola njengamanje u60 uShembe unothando ujulile idate esingenako ukuthi kwakuyini kodwa isihloko sinjalo sithi uShembe unothando ujulile uthi uShembe abantu abami mina uthando lwami alipheli ngazo zonke izikhathi ngiyakunilinda ebusuku nasemini ngiyanilinda ebusuku nasemini ukuphuma kwelanga nokushona kwalo ngikhona angikhohlwa yini noma ngihamba ngiye ezulwini wayesevalelisa ngalezi insuku uShembe uthi ngabe sengihambile mngoma ngibanjwe into yinye ngiyalamula ngibona abantu basekuphakameni bexabana belwa wena uyesaba yini mngoma ukuhamba uyesaba yini ukuba sihambe kanye uyesaba yini ukuba ungiphelezele uShembe lo othi uyasilinda ubusuku nemini uzakhulumela ngendaba yensimi ethi ngathiwani umuntu uyabonakala nange kuseni ubheka insimi nithi niyadlula emini nangiya futhi usamile ugadelwe insimi yakhe nithi niyadlula ebusuku hawu lo muntu usamile ensimini nithi ningathi umuntu onjani loyo hawu yeke umuntu ethanda insimi yakhe uthi njalo kuShembe ebusuku nemini uhlala esibhekile injalo indaba kaShembe engakho ngithi abantu abathi bathole lezi incwadi lezi bahlale bawafunda amazwi enkosi yonke imizi inamaBhayibheli kodwa amazwi kaShembe mangaze kufika umuntu nje awungiboleka incwadi lapho ngifuna ukuzwa ukuthi uShembe kanti yini le ayikhulunywa uShembe ngeke uzumnike kodwa unalo iBhayibheli nomakhelwane unalo iBhayibheli yonke imizi igcwele amaBhayibheli kodwa wena umNazaretha awunayo incwadi enamazwi kaShembe iBhayibheli likaShembe awunayo hayi ihlazo lelo khona incwadi engiyengithanda ukuyifunda lento ekhuluma ukuthi inkosi ngabe sengihambile ngiyalamula khona incwadi engijwayele ukuyifunda elapha ku16:11 wabaseKorinte umuntu mehambile emhlabeni ithi inkosi ngiyalamula ngilamula impi le ncwadi iluleka thina kakhulu mokuhamba umuntu mokuhamba umuntu siqale sikhombe khona intshumayelo eyakashunyayelwa umfundisi uGumede yomuntu wakubo wahamba uMasakeni owayenu uGumede wasenkandla owayenukiwe kuthi ubulele umunye la ethi khona wagibela isitimela sigijima ngoba ejawu ukuyotshela ukuthi kuthiwa lo muntu uvimi akangenile ngoba nithe ubule usibani bani senimdelelile ithi ke lencwadi 16:11 abaseKorinte ngakho mangabikho umdelelayo uma esehamba anomkhapha ngokuthula hayi ngomsindo ithi inkosi angihambi ke ngoba khona umsindo baphikisana nasemakhaya uma ngihamba umuntu sinayo lento inkosi ikhuluma ngayo leyo nto uyabambeka kumphefumulo manje uthi ke lana umkhapha ngokuthula endleleni ngokuba ngimlindele yena nabazalwane abazalwane amlindele nawo
yilabo abahamba nomqondisi ingosi ekuyona ehlangabeza umuntu mebefika ke kukhona umsindo nibukana ubule usibani iyabuka ukuthi hawu ngoba phela u14 kuJobe uthi uma imihla yakhe isiphelile akekho ngavimba kuphela imihla yomuntu ahambe emhlabeni umuntu kaginqa nemoto ibe yikopi ibe ingaka aphume ephila ngoba imihla ayikapheli omunye ishayisa imoto ingaboqoki nanokuboqoka ukuthi uvele washanga ekhanda nje la ku dashboard hawu nya kungekho gazi baphuma bonke abantu bephila kungekho gazi eliphumile kungekho gazi ahamba umuntu nithi ke lencwadi angambikho umdelelayo ngoba umuntu uhambe ngesandla somuntu uchaza ukuthi wakhe wayisandla somuntu umuntu kuphela imihla yakhe ngakho ke ilento ekhulunywa la ithi inkosi cha ngisalamula angikwazi ukuhamba ukube yahamba ingalanyiliwe lempi ngabe njalo ibuke emva ukube yayiwumuntu wasemhlabeni kodwa ngoba iqhamuke ezulwini yayilamula yayiqeda yayilawula ngendlela yakhe yasiyahamba ezulwini ngoba kufanele ibuye ithi inkosi ilanga masizwa ithi uma unesono ubuzivuma ngiyazi ke eManazaretha ukuthi mina nibuyeni ngisabe nabakhokheli laba niyasaba ukuyovuma kubona nabashumayeli nabahlambululi ngoba nabo babuye bangifuze nibweni babuye nibasaba ithi ubozivuma kumngani wakho ke lo jwayelene naye umtshela yazi mngani nami ngenza ukuthi nokuthi ithi ngoba kuyothi mhla usuhambe emhlabeni siyothi sibhizi sikucindezele la sisho yonke into enhle ukuthi kanti kunalesono esingaziwa umuntu isona ke sikubambile thina sibhizi uthi siyakucindezela ke njengoba sisho ubuhle bese sikhohlwele sese uthi kodwa umngani wakho ngenhliziyo uyokuvumela athi inkosi ngiyabezwa bonke bayakhuluma bathi wenza ukuthi nokuthi kodwa mina ngiyamazi kodwa mina wangitshela wathi wenza ukuthi ngicela inkosi umthethelele leso uthi uyena okuvumela isono uhambe manje lento yokuthi ke kuthi kuneyinkinga uhamba umuntu silibele ukuxabana ke nathi lo muntu usebheke lempike manje nomqondisi uzozamshiye la kuningi nje kuyaxokozela into ebalekile emakhamba umuntu akulingisa umcimbi wakhe aphelezele ahambe sesingasala sikukhulume kokunye emva kokuthi kuqedwe lo mcimbi wakhe lo sikhuluma ngenkosi ilanga la sengijwayele ukuthi unyaka nonyaka ngihambe ngiyela yathulela khona gcine ngelinye ilanga umuntu aba nenhlanhla yokukhuluma nomlungu intombane yomlungu eyathenga ithi intombane yomlungu ethi inkulu kakhulu indaba lo msi ithi nomfundisi wami uyafika zothandaza umfundisi womlungu ya ethi nawe uyafika zothandaza kodwa thina sinakile asinakile futhi ngiyangibonge mina ukuthi uNkulunkulu wabeka umlungu lapha ngoba ukuba umuntu mhlawumbe abusayidiliza kwakuyidiliza ayiqale phansi wakha istezi wakha noma yini hayi la ngifuna ukwakha nje ubhaza asisakwazi nanokukhomba ukuthi indle yenkosi kwakuyikuphi kwakunjani ngoba uma thina sinalento yokudiliza nje yonke into siyadiliza sithi senza kube kuthi umlungu uyayazi akamazi ushembe kodwa uyasho ukuthi inkulu indaba la thina abasidilize yonke le nto inkinga yethu kilapha isikhathi manje sithi 22 minutes to 6 o'clock sekusele kancane nje siphume dumele Mantsumpeni manje inamba ithi 068 764 9969 068 764
9969 nangu babuhlongwane eNewland East uthi mini yesabatha ibenhle kwabangcwele lapha ku WhatsApp Pastor Pindlovu asibonge uhlelo sikhumbule kuphakameni izwi Exodus 35 verse 1 khumbula usuku lwesabatha ongcwelisi sibonge lihle for good song or ulihle for good song and umjidi song from Pastor Pindlovu siyabonga Pastor P umfundisi lo lapha kwaCimba asibone futhi khona bani hayi kusekahle la othi ngibone ku Facebook ukuthi ku Facebook khona bani ku Facebook Nanda 88.4 FM sikhumbule kuphakameni umhla ka 6 December 2025 Pastor P futhi nange lapho khona ku live futhi sibuka ngco umsakazo wethu Nanda FM radio station molo bobaba bami isabatha namhlanje this is another day the Lord has made Pastor P Usandile Mkhulisi uthi mina esabatha mayibenhle kwabangcwele usandile Mkhulisi kwajika mashu bakhona ke nabanye lapha ya nangu Coleridge Mkhize ukhona ngibona abanye abakhona Mahamutsa indoda phansi eKapa la ukhona siyakubona Mahamutsa usompisi msasa phone ukhona uNkulunkulu abe nawe Mahamutsa le ndoda le iyagijima uMahamutsa ukoKapa nje uyagijima lapha ya siyathemba nako comrades sizombona ayibambe Mahamutsa hayi sinawe lapho isicela uNkulunkulu akupha amandla uyibambule lokuyibambile ndoda siyabonga ukuthi nawe ukhona la khona omunye la khona se hayi engesiqala indaba engende kakhulu siyoyiqedela ngesonto elizayo bayithanda ukuyazi abantu le ndaba Muzanwe inkosi ilanga iya eRhodesia kwasathi iRhodesia namhlanje kuthiwa iseZimbabwe kwakuthiwa iRhodesia isikhathi sika Ian Smith uyena wama bezo prime minister noma kwakuyini ngaleso sikhathi umongameli Ian Smith kwakuyena owayecindezela kakhulu abantu abamnyama isikhathi lesikuliwa nobandlululo kukhona ondaba abaningi sithole ababe namaqembi akhona kwakhona noZanu namanye kwakhona ondaba abaningi sithola kukhona uJoshua Nkomo kukhona uRobert Mugabe angibazi kahle abanye kodwa ngibazi kahle Apple Bishop Mzorewa no banana ubalo moya kuthi Canon banana njalo kodwa ngibazi kahle uMzorewa undaba abaningi sithole uJoshua Nkomo bese kuba yilo lo ogcinile Mugabe ogcine khona uMugabe inkosi yasekuphakameni ke uthi uNdlangisa ngolunye usuku mingaphela ngasoyiqedela kahle bayithanda abantu le ndaba ithi inkosi yasekuphakameni mixoxo uNdlangisa uyixoxa njalo esexoxelwa abantu sokwenzeka isimanga kuyena uthi kwathi ekseni uthi weze sebizwa wengatshelwa ke nokuthi kwenziwani kwakuthunyela intombazane nje imbizi uthi wawuthi uma ufika kuthiwe ngene emotweni ungatshethi kiwapi ngena hlala umuntu wasezulwini yayine bhathini ke eceleni lemoto ukuthi wakwenze njani ukupress ibhathini misama ngesipite sodwa khona igama la khona
kuthiwa wayethi mase ebona sokuspeed standayo eshanga cruise control cruise ya abese shaya ibhathini bisihamba ngale speed zawuthi undlangisa noma ngakuthiwa indawo enjani uzobekezelela le speed asifakile yena uthi ke nangalelo langa uthi bangena emotweni uthi yasha imoto uthi bacatha baya koJudiya uthi yasha imoto uthi bacatha baya koMbazini yasha imoto uthi kwathi mesihamba indawo angazazi uthi wabothela shona ilanga uthi wathe bona nakuzobhalta Rhodesia uthi laba behamba khona kwakwenzeka isimanga uthi kwakuqhamuka amadoda aqhamuka ube ngathi amahlamvu kana aqashe ngamahlamvu uthi mefika lunguze windini alunguze ngasenkosini uthi bakhulume ngezwe ukuthi bathini uthi bamdlulisa uthi adlula uthi sahamba saze siyofika eRhodesia uthi mesifika khona uthi kwabonakala sokuswile uthi wayenidlangisa hamba ufuna indawo yokulala uthi ngase ngihamba ngiyifuna indawo yokulala seyivaliwe zonke indawo uthi ngabuya ngamtshela hayi baba sokuvaliwe uthi ke wathi qhubeka khona uzoyithola mhlambe uthi ngahamba ngahlangana nentombazane khona eRhodesia uthi uhlangana nentombazane uthi ngibuka umntanami uqhamukaphi ithi intombazane nayi ngiqhamuka endlini yami engiqoyiza kuyona kuthiwa yini Brothel House uthi ngiqhamuka kule ndlu yami engiqoyiza kuyona yona uthi yona yodwa indezisele kuvaliwe kwindawo uthi ngase ngithi awume mntanami ngibuza ukuthi kodwa hayi angiboti uzolunga ngoba ngihamba nomuntu wasezulwini uzovuma ukulala endlini oqoyizwa kuyona ubuyele enkosini undlangisa baba sengihlangane nentombazane ithi ingasiza kodwa manje ayibona ukuthi wena kukufanele ukulala mokuthiwa umuntu wasezulwini ukulala endlini yomqwayizi uthatha inkosi itshela umfundisi alale la ayazi ukuthi awukusho umfundisi yabo uthi yayisithi lokhuza inkosi cha mtshela endlangisa ukuthi kulungile ngizawulala uthi into wona isithi ke kuseni khule lentombazane yona yayiqwayize mina kwa yayine office escort agency bengicabanga uthi yayisithi into wona kulungile ke kodwa ngo4 ngifuna ukufika nivukile ngiyacela ekseni uthi ngempela safika uthi ngalungisela inkosi ngayilungisela kulawo mashiti uthi ayisiyalala inkosi uthi savuka ekseni nayo intombazane uthi mina ngilele emotweni uthi sithema sivuka ekseni ngangiye enkosini uthi ngathi ngifika isigezile uthi the iphuma nayo intombazane uthi seyibiza wasethi mntanami namhlanje ngizokukhipha kunomsebenzi owenzayo ungaphindi wenze uzothola umsebenzi omuhle ngathi akalandelanga ukubheka ukuthi yawuthola lo umsebenzi uthi sase siyadlula uthi sahamba safika endaweni ebhaliwe ukuthi indawo yamasosha uthi sathi mesifika uthi lavulwa isango uthi sathola iparking sapaka wasethi lezitsha zesimayo oyifake ngumva ikhiphe uthi wayikhiphe izitsha zesimayo uthi wasemfike wona wafika ngidlaliwa amatafula uthi waseyibeka ngendlela yakhona uthi ayisithi inkosi hamba ke uthi wasehamba undlangisa ubuyele emva uthi wasebodi la kuzo labantu bazonika isimayo uthi ke bathi mebeceda lapho kwakufanele babuyele emva ngoba bezoya eGoli uthi ke yahamba imoto ibuyele eGoli uthi uhambe embuze nje ndlangisa uyathi bengiyokwenzani lapha uthi baba ngazi uthi bengiyobulala inhliziyo kaIan Smith namasosha akhe ukuthi badedela abantu abamnyama babuyelwe izwe labo uthi ke sahamba endleleni uthi kwakwenzeka yona leyo nto yabantu ababona nje bemendleleni uthi bothi bebeqhamuka abanye babothi inkosi bebelungize wendini uthi basivalile uthi mebebothi inkosi bese bedidlula uthi sahamba kuleli hlathi esihamba kulona
uthi sase sizumsindo omkhulu wento ebhongayo uthi akuzwakala uthi yabuza inkosi uyayizwa into ebhongayo uthi ngaqala ngangayizwa ngagcina sengizwa uthi wayesebuthi uyayizwa uthi ngasithi singayizwa baba uthi wayesethini wathi baba ngathi ibhubesi uthi zahamba uthi thema siqondene nalomsindo yayisithi inkosi imisa imoto ngayimisa imoto ngiyancampuncambula ngoba ngasingapheli uthi ngase ngiyimisa imoto uthi thema ngiyimisa wasetiphuma hamba uyobheka ukuthi likhalelani ibhubesi uthi ngathi ubaba ufuna ungibulalisa uthi into yokuqala engayenza ukukhuphula iwindi lakhe ngoba kusho ukuthi mase kwenzeke la ibhubesi lidla inkosi ngisinde mina ngiyothini kubani uthi ngalikhuphula iwindi uthi ngase ngihamba ngiyehlathini uthi ngakhuphuka uthi ngalifica nako lilele libheke phezulu uthi ngithemba ngikhuphuka ukuthi labhonga kakhulu uthi kanti mina ukuthi liyangisobozela uthi ngiyabona isisu sishone ngaphakathi ulambile unkabi uthi wasephakamisa isidladla uthi mephakamisa isidladla uthi ngabona ameva amakhulu angene phakathi onyaweni ukhaliswa ilameva uthi ngasondela uthi mangisondela lincekuzisa ikhanda sakuthi lithi ngeke ngikudle uthi ngasondela uthi ngase ngithanda uNkulunkulu ngiyazi mangikhipha lameva lo muntu ulambile uzongiqhobozela uthi ngawadonsa ameva uthi ngitheme ngiwadonsa ameva uthi ngase ngehlake sengibuyele emotweni uthi wahamba eceleni kwami lombhemu uthi wahamba eceleni kwami uthi sayizofika la khona inkosi uthi sitheme sifikela khona inkosi uthi inkosi yehlisa iwindi wadlula lo inkosi yeyilwane wayewindini lenkosi siyehlisa iwindi hawu ubaba ngivala iwindini yalehlisa uthi wathi mefika uthi wayesema ngeyidladla la ngemva waphakamiseza ngaphambili njengomuntu obongayo uthi theme ebonga uthi siyabhodla ubuyele ehlathini uthi ngagcina lapho ukubona uthi olunye udaba ngaxoxelwa abantu ukuthi kuthe endleleni ngafeinta ngabantu ayi blackout uthi inkosi kuthiwa yangikhipha yangibeka esihlahleni yafika kwelinye igarage yafika kukhona indoda ayibhema inqawe yafika athi waza ndoda ngiyokukhombisa useyishayelela yena manje uthi utheme efika uthi le ndoda uyayikhombisa la ngijinge khona ngoba kahlali nomuntu ofile kusho ukuthi wayesefile uNdlangisa uthi inkosi yamthatha yambeka phansi kwesihlahla kuthiwa kwafuwa ikhombisa indoda uthi sizohamba nawe usecasha umuntu la sefike kwathola umuntu yamcasha siya egoli nawe ngithi sebhinoni kaNtshangase uthi kwathi mebeqhamuka usho ukuthi kwamenyezwa ke uthi ke umfundisi umbethe uthi thina nomfana kasibize ezabizwa isifikile inkosi uthi mesifika sikhuluka phambi kwenkosi ixoxo umbethe kwayikhona ngalelo la uthi ayisisithuma ukuthi asambe siyothenga ubisi uthi sagijima eDairy eNdiya eseduze lapho usafike zathenga ubisi olwalivalwe ngefoil uthi safike zathenga ubisi uthi utheme efika siguqa uthi wayesethi Mkapi uzohamba nale ndoda enqawe nalolu bisi ndoda yami yayibhemela hambe ibhemela nendaba uthi ke wayesethi kulolu bisi uthi wakhipha inet clip ephaketheni wabhoboza wayesethi la ngiphethe umphefumulo kaNdlangisa vala la ungacotsi ngisho iconsi abantu abalibona ngake lelo nefoil lifana nalelo namhlanje lineplastic othi mawulivula lineplastic kodwa laliba nefoil wavala ke ngesithupha ke uthi wathi mefika wafika uNdlangisa amatha ayajuza amazinya asahluka uthi the inkosi moya kwangena iconsi lalolu bisi uzosinda uNdlangisa anothi mani nimthatha emsesibhedlela uthi nimatshele isibhedlela siyofika ngelanga lokuthi awulesine nomo lesithathu
sesidlula naye uthi ngempela sathi sifika sasimama endoda enqawe isizosala indoda enqawe ibuyela kwela kubo manje isibuyela la egarage la igade khona usezohamba umgabhe ke manje nemoto uthi bafike bayibamba bambamba uhlangisa uthi laconsa uthi wesiyaphaphama ngoba akaphapheme kahle sokufuna yodokotela uthi ngempela bafike bamfaka esibhedlela uthi ngela ama drip phela nayo ngela inkosi esho ngalo wesiyaphaphama uthi kundlangisa sahamba sesibuya ngisephaphambili usathi mesifike emngeleni waseSwazini cabanga usesuka eGoli udriver back uya ngaseSwazini usathi mesifike eBorder Gate angazi noma ngilomahasha noma iliphi igate usathi mesifika lapho wathi baqhamuka ngenhla ngo-N4 yeah this is one nomahasha uthi wafika wathi misi imoto uthi ngamisi imoto uthi wathi khipha ihawulami neqhabanga lami ngemuva uthi wakwawushaya umgidi esangweni uthi wawushaya umgidi wawushaya juluka uthi awushaya phandise kwenkunzi yenkomo ephanda inhlabathi ejijela ngaseSwazini uthi eqeda lapho engene emotweni wathi ndlangisa uyathi bengenzani wathi baba ngazi uthi bengivimba impi ukuthi impi mayisisukile ngalela sisuka khona ingaweleli emzansi uthi konke lo ngase ngokuxoxelwa abantu abangilanda sengibulekile ile nkosi ila ngisikhuluma ngawe namhlanje hayi ke mfundisi mfundisi asivalelise manje isikhathi ke manje sithi 5-2 siyabonga kubo bonke ebesihleli nabo kuloko ekusukele ngehora lesine kuze kube imanje nabasibambe ngendlela khona abake bathi ngivuke inkonzo siphakathi ngibambe sekukhulunywa indaba kaNdlangisa ngibambe sekukhulunywa yipi indaba hayi uye lapha ku Facebook live uzofike uyibone ivideo uyibone iqala ingxoxo ukuthi iqalaphi iziphelephi sizozama futhi na ku YouTube ukuthi sizama ukuposta manje hayi sekukhonyana akusafani khona sekwenzekile sike sithi silungisa okunye ke konakala okunye icomputer ilungile nangu umfundisi uyabona icamera isaqedanga ukushutha nayi sivelelwe ezayo inkinga kodwa ke uNkulunkulu ke uzosipha okunye kukwazi ukuthi kulunge sizozama ukuthi umuntu abeke isenti phezulu kwesenti mhlawumbe izophuma enye icamera sicela uNkulunkulu wasekuphakameni asitholele noma kuyisekenyana nje ukushibhile sikwazi ukuthi sikuthole bonke ke abaye emasabatheni abasendleleni baye emsebenzini uNkulunkulu wasekuphakameni ahambe nabo ababuye emsebenzini inkosi ihambe nabo abasemajele inkosi bakhumbule abaseyibhedlela indawo ngeendawo la bekhona uNkulunkulu wasekuphakameni abakhumbule khona nezingane kaNkulunkulu elele emgaqweni kumanje zivuka khona uNkulunkulu ayikhumbule nazo mfundisi ake sibonge nje uthando olwazuzwa indoda ezala ubaba okwathi ingelona neNazaretha mokuhamba ugogo inkosi ilanga yamnika intombi yakamakhanya athi ayimkani sibonge uthando okwathi indoda ingakholiwe kodwa inkosi yasekuphakameni ubhombela kwaqala kuyena kwabekwa impahla zasendlangakazi ngikhumbula ngelinye ilanga ukuthi akahlangana amakhosikazi akulela thempeli lakithi eJordan ayoma ngale nkosini ilanga athi baba nomzwa kaMhlongo ukuhlala impahla kuzona zenkosi kuyona bafuya izinja kuthiwa yabuza inkosi ukuthi ngesikhathi ubhombele efaka impahla khona zazi ngekhona izinja bathi zazi khona sethi ke manje nihlushwe yini nina sibonga uthando
Sibonga uthando lokuthi sizintandane wasondlo Shembe. Sikhumbula indoda engaba ngikho kuba ibuke emhlabeni. Inkosi yomsinibusise. uNkulunkulu methanda siyakuba khona ngelizayo. Amen.